Yasamu Chibiemu Akwaba do Badwam TV Badwam Jumadie so na yada Apostle Dr. Nita Ekutegwa se eni ni nkranhye nsem de edu so no ye Badwam kase nsem no ne obetie wo mu bi ni ememmanum ato nananom nsie do amensia so prepra ye mu eden ye beko na ye de sansem no abro ne akwa Ashaiman Municipal Assembly so demolition a one more year adwadifo buafo no ne nsem bi na no pay mede bro sa Adom TV Badwam share live or Facebook/Adom TV extra go TV at 119 DSTV at 280 uko YouTube search Adom TV 2 na kwa adomonline.com ensemi ni nsembebre ewo ho media fia amankwa tamaklo afia ni debientie se den nsem ni chemo ankasa etie ememmanum ato nananom nsiedo amansia so wonmo prepra ye mu edi ni nyina ya asase ho manso twen ya ekoso obronu bi a ewo sola tu na kaba mensimo wo savana mantam ni mu a wonsusu se kaba ehinimpo eka enipa wawu no ho Ezantrafo nhwemu ene savana mantam no posi atraye enso de kakra wonum aye ekira eye asase ho manso a eda nipakuo mienu bi a wonum ewo gbanyeri ena ankoyi a enam so ema etututuo ekoso a ema nipanum eto anananom ewo nsiedo wonum a weprepra no nso wonum ewo tun na ban aresabia wo amanebo ewo kalba ene gbanyeri mpotam mienu ekiremu a no anadwo ena samentem ho ase ehya ase a ohina wo gbanyeri etufiri na hemfie ya okobo no ho adwa ewo kalba ohina hemfie ya na eya samwa eni enya yi pa na no na de chin ya gbanyire hene eba ne fie na kalba hene suma ne ba so ongonkoja no kwan ya nipa bonfo ekoto hye won so a wonum editu esanegu won so ma oto anananom ewansiedo savana mantem no posi pani DCOP awolowo ekiremu a wonum ede asrafo ene aposifo akogu mpotam ho se ne be ya ombabo ban na afei mabo manfo ajapade ho ban sabredi wonum entimi nyanche obia Ashaiman Municipal Assembly no afiase a woye demolition bi ne wi akire na adwadifo no bofu kire se assembly na sheda no won ton sase no de ama kwantakoro bi so de bedi djuma ne yakoso wo ho kase etwaso mitro ma TDC se yembehwe na yendi marketing na yehu boundaries ko a omukun TDC baye because asase no so omu di marketing GPRT 1 acre that the old document from 1986 document ni wo ho and at the same land no yedi 1.43 acre kan ho or 2 point something acre and am document man peaceful sellers nti that same land no have two owners from TDC nti mi komu lawyers straw ye be demarcation ni we no TDC admit say they have made wrong allocation so even all ground renter peaceful sellers atia ama TDC no, they are prepared to refund it to them because the GPRT owned the land from 86. That 2009, the demand peaceful sellers are wrong. Isaac Adam Makisei and our no so agent training the ma Ashaiman Potem GPRT and on so dia to just say and it's already one man cassa water that so mu besi sabia honma and no creda so mu aji hono ediama the pebisa on family juma bia no mumber say onum any Ashaiman info and every the fui ebetrase no matter kwani obefa so besi asem no na obia akoma atoniyam yani peaceful settlers and last year nyame acha de nyina yakọ transi eba be krom edi o say ayoyo a create peace e wo nyina ye ni peaceful settlers yem entem but em say adu be bia ye pese develop asase no na ye insist the eye of Ashaiman ye pese Ashaiman e ye klabehwe afide ye kotro remove e wo muda na SMP sorry e wo asase no su ye ntiase e na ye san ko assembly ye ti say nkrofo achiro letter so ma sanse wo ye besere yes republic ni nyina se ena Ashaiman man nyina se obi a wo Ashaiman krom ha nim se bebi asase no wo no e station obi a ne ho a obeka se onim se asase no e station ye di asase no papers edmaye e wo TDC 1986 ansana peaceful settlers ebe encroach asase no Adeshia ya womo oboase PTP quarters ensunu gujam evise wono nsase no so womo husaglam sefo bi afiase a wo tutu form agudie wo ho a eha wono madwen akase yi etwaso
Amnanete na akra no onim ebi kra no odi agro no oye insuo to sese na ekota ya menum a ninia wo ne se de na de beba akra betimi atomawu na de no so omo ye na osore na akoye ekra betimi atake anajo no omoba oh anajo no omoba galamse yo muntu we se nipa na de ne nsa tu yo se omo de machine na tu yo ye ntimi nkyere isi aboye hu pa ma ye suo wo da ha bete pan wo ye se wo pia so wo ye oba pie bra bonte ama ehu aba oboasefo ye mu ye abana musini ye wo Boase East William Kofi Azowu eni Adom kase retwe nkoma a ode tudwa se assemble bedwa no eni aposifo ebeka ho abom se ne be ya obobo omanfo wo mpotam ho eho ban na wo mahwe atusa galamse dwumedie no ase ansana anamon bi kura ho no mu a wo matu ede afa ho Osha edane nyina bebe na so si nyina si tele so na sese ne tu entino I say making sure say ye bon ho ban sa bre a ye nyanya any proper measure I be put in place and sana akoba se bia ya propose say edane ye bebu agu na ye yi sa de ma na fro na ye si na foforo no I say ye koso na ye nya ye edane na make sure say all the necessary security also provided bia no you provide the safety of the workers no dia yakuma so say making sure say yeah Lower West Achim Russia Bejani Wapoya Mantemo Yakwame from Pon Kasaitre said ye e-block school no asi 9 years wo mura munsuo guso awie boso ya yenye ho hwe no akasa fa ho so to when you pillars from 9 years you pillars ni sisi won enti e betchero say na adwuma papa ene adwuma papa no eye andisi amemo ene andisi aban enti 2016 I catch so the started see a deal way. I fear bem. Nanka you buy and kill him say you be whom iron ross and near your packy goa. A bit me a year juma co and nimpa and now no jina who back or cravaha. You were had more a buy me a new and I say MPs me new in a bar. Obi any one of my e bloggy, wadrin, a won't potemuha. And ye and ne Michelle Nadia me then say. O mampani ebo apro no obaha mampani John Dramani Mahama ebo apro ba samankasi lowa wesachin ejina park say ye to aba no wini a ye e-blog na can run for 9 good years no obe make sure say ye be complete na mkrofo etim potem ha sna se krakan no makwadjo kobri so akanten omonso omanya secondary school a ben no matimi akobi Paulina Akabila ena oye abana musini ewo West Achim ena odi tudwa se osnase bia nipa dɔso wo ho pa nanso ekame se entoaso school senior high school yi eni ho no mu a eno hadwene yi eno nti odi adesrede ato aban ene ahweye hwengu masua so se wontwena ni mehwe ho se ne be ya wo munso ebenya bi wo ho hadwene pa ha me nko amadwene ha assemblyman omo ha se ha wo mu kromani nyina so ha wo mu and nti emra na ye campaign senior me MP kan ye no e ye campaign ye kan ye akoye say ye NDC ene hyase ye nti NDC ni ho a ye nye and nti kroyi mu nso no ye kan ye say nyame ye yadom na so mo to abama ye MP Obin Kwame Frimpong adodo na abɔ ne mra ne fɛ ne darling boy na ye to abama John Dramani Mahama ye behwɛ na ye and nti enne asempa na eba ye nim se dole ye beba nti no ye MP eni di echire o hwe se kwan bia so e-block ewo osenase no ye beye ama kromafo na kromafo so eni ache Franka tuni ma MPP amanyoko wo 2024 election mu ye kanema mpani abedi echire Dr. Mahmoud Baumia ne wode to na afo a won so ani da kwan so betu Franka ama MPP amanyoko no ese won mo nche wani so ade hunu nia wo betumi aye ede aboa party no ene o mining cranko na nkunim dia ye won dia no wonye ne mum anye de kasatwitwie se wono ene na busia. Right. And it is important that we have unity. If you want to contest with me, come with your vision, come with your vision, come with your ideas, come with your integrity, come with your track record. And that is what we are going to run this campaign on ideas and not on where you come from. When I was defending the party in the Supreme Court in 2013,
They did not say I'm a Mabrusima or a Muslim or a non. When I was giving lectures and campaigning for the party to come into office in 2016, they did not say I was a Mabrusima, a non or a Muslim. Osan edit to just say no suma awosum ene empu biaya ofiri no enya de a eno ena ma MPP amanyekuo no edi nkuguo wa fimpi mienu ne aduonu nan abato anim edit to just say enya no kreda se wono ne fa bi eka wono mu a womo ewo boko ntokwa yekoso no nti ena boko mpotam ho no womo antumi enya konya bia ho no ma bia bi kura ho no mu a womo enya ma no bi kura o kire se sansem ni nyina eni nyina so. Then one such issue that has come up, and I think it's important for all of us to know, is the Mamprusi-Kusasi conflict. An aspirant has said that delegates should not vote for me because I am a Mamprusi man, and that we will lose votes in the Kusasi areas and other areas. This is very unfortunate and demonstrates a complete lack of understanding of the situation on the ground. Ladies and gentlemen, since 1965, there have been 11 elections in Ghana. Since 1965. What all the data is saying is that out of the 6 seats in the MPP, out of the 6 seats, the 11 elections, MPP has 0 in 6 of the 11 elections. Bamnyere so na Adom TV Badwam kase no men fancy ha meda semre ne adaje a wode maye wadaroma the bonkrata no ne Adom online stories na ready ye de to so media fia amankwa tamaklo.